Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро аз телевизиони Душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳои ин соат Ғунчагул Нурализода. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. ташкили ҳамоишҳои ҷашнӣ ба муносибати рӯзи табибон, қадрдонии кормандони соҳа дар ин замина. хизматрасониҳои коммуналӣ дар пойтахт беҳтар мегардад. ташкили нуқтаҳои замонавии партовпартоӣ дар шаҳраку маҳаллаҳо. омодагӣ ба соли нави хониш, роҳандозии тадбирҳои омӯзишӣ дар ин замина. 18 август суҳбати телефонии президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин доир гардид. Зимни суҳбат сарони давлатҳо масъалаҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва ҷанбаҳои алоҳидаи муносибатҳои дуҷонибаро баррасӣ намуданд. Пешвои миллат бо таъкид бар аҳамияти хосаи сиёсии натиҷаҳои музокироти президентҳои Федератсияи Русия ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Аляска барои коҳиши сатҳи ташаннуҷ ва таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ дар арсаи байналмилалӣ аз раванди мусолиматомези ҳалли буҳрони Украина ҷонибдорӣ карданд. Дар ҷарони суҳбат ҳамзамон оид ба масъалаҳои ҷории ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Русия ки мавриди таваҷҷӯҳи ду ҷониб қарор доранд, табодули назар сурат гирифт. ҷонибҳо дар робита ба идомаи муколама ва тамосҳо дар сатҳи олӣ ба мувофиқа расиданд. аз 18 августи соли 1995 ин ҷониб бо шарофати зодрӯзи фарзанди номовари тоҷик, донишманд, файласуф ва табиби машҳури Оғлам Абуалӣ ибни Сино дар Тоҷикистон ин сана ҳамчун рӯзи касбии кормандони соҳаи тиб таҷлил мегардад. Ба ин муносибат дар муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи илмию тадқиқотии акушерӣ, гинекологӣ ва перинатологии Тоҷикистон ҷамъомади дона доир гардид. гузориш дар ин бора. бо иштироки роҳбарият ва кормандони муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи илмию тадқиқотии акушерӣ, гинекологӣ ва перинатологии Тоҷикистон ба ифтихори рӯзи касбии кормандони соҳаи тиб ҷамъомади дона доир гашт. зимни суханрони роҳбарияти пажӯҳишгоҳ қайд намуданд, ки иди касбии табибон ҳамасола дар рӯзи мавлуди фарзанди фарзонаи миллати тоҷик, олими сатҳи ҷаҳонӣ Шайхураис Абуалӣ ибни Сино ва дар арафаи омодагиҳо ба истиқболи солгарди истиқлоли давлатии кишвар таҷлил гардида, аз дастоварду тозакориҳои нав ба нави соҳаҳои гуногуни иҷтимоию иқтисодии ватани маҳбубамон паём мерасонад. тазаккур дода шуд, ки истиқлоли давлатӣ дар ҷумҳурияи Тоҷикистон имконият фароҳам овард, ки хусусияти иҷтимоии буҷети давлатӣ тақвият дода шуда, хароҷот барои баландбардоштани сатҳу сифат, самаранокӣ ва таҳкими соҳаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла соҳаи тандурустӣ пайваста афзоиш ёбад. дар пажӯҳишгоҳи акушерӣ, гинекологӣ ва перинатологии Тоҷикистон наздик ба 700 нафар кору фаъолият менамоянд, ки аз онҳо 356 нафарашон рӯзанону духтарон ташкил медиҳанд. сипас маросими ҷоизасупорӣ ба кормандони фаъоли соҳаи тандурустӣ доир гардид, ки аз ҷониби роҳбарияти пажӯҳишгоҳ ба онҳо дар вазъияти тантанавӣ сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии пажӯҳишгоҳи илмию тадқиқотии акушерӣ, гинекологӣ ва перинатологии Тоҷикистон супорида шуд. масъулин изҳори боварӣ намуданд, ки кормандони муассисаҳои тиб дастовардҳои хешро мунтазам афзун намуда, баҳри солимии ҳар сокини диёр ва ояндаи нел, бахусус бо фаро гирифтани хизматрасонии бо сифати тиббӣ ба аҳолӣ хизмати шоиста ба анҷом мерасонанд. сипас барои меҳнати софдилона сармиарзанда дар рушди соҳаи тандурустӣ ва ба муносибати рӯзи кормандони соҳаи тиб ба як қатор кормандони соҳа сипосномаи муассиса супорида шуд. ҳамзамон роҳбари пажӯҳишгоҳ бо медали ҷашнии 30 солагии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуд. беҳтар намудани инфраструктури роҳу нақлиёт дар шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт яке аз мақсадҳои асосии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад. дар ин замина бо истифодаи маблағҳои буҷетӣ ва ҷалби соҳибкорон дар ҳудуди шаҳр корҳои соҳавӣ тақвият ёфтааст. идомаи мавзӯъ дар ин бора. вусати барномаҳои ободонӣ ва бунёдкорӣ дар шаҳри Душанбе баръало мушоҳида карда мешавад. дар баробари он ки ҳоло дар иншооти гуногун корҳои навсозии роҳҳо бо ҷалби маблағҳои буҷетӣ идома дорад, инчунин соҳибкорону сокинони маҳаллаҳо низ бо таъмири ин ё он кӯчаи шаҳр ба ин раванд сурати тоза мебахшанд. аз ин ҷост ки сурати корҳои ободонӣ дар шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт таъмин гардидааст. зимнан дар доираи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар самти саҳмгузории сокинон дар корҳои ободонӣ сатҳи маҳал, сокинони шаҳраки 191 ва 192 ноҳия Шоҳмансур аз ҳисоби соҳибкорони саховатпешаи маҳал тариқи ташкили ҳашарҳои дастаҷамона роҳҳои ҳудуди шаҳракро мунфаш намуданд. ин тадбир бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия Шоҳмансур, соҳибкорон ва сокинони шаҳраки номбурда роҳандозӣ шудааст. бо ҷалби техникаҳои соҳавӣ ва мутахассисони марбут ба ин самти сохтмон мунфашкунӣ роҳ ҷараён дорад. ин роҳҳо низ давоми солҳои зиёд таъмирталаб буданд. маҳз бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва истиқболи шоиста аз ҷашни 34-солагии
استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای ساختمانی و تعمیری در این قسمت راه عملی کرده شد. مورد ذکر است که دوام سالهای اخیر تعمیر راهها در پایتخت به مراتب بیشتر گردیده حرکت بی خطر پیاده‌گردان و واسطه‌های نقلیه جمعیتی و شخصی تامین شده است. اقدام مذکور در حدود شهرک و محله‌های دیگری ناحیه نیز عملی گردیده کارها در این سمت با مرام ادامه دارند. давоми солҳои охир дар шаҳри душанбе рушди бесобиқаи ҳама бахшу соҳаҳо таъмин гардидааст. дар ин замина усулҳои нав дар самти хизматрасонии коммуналӣ низ ба миён омадааст. бо таваҷҷӯҳ ба ин мавзӯъ ҳамкоронамон аз ноҳияи исмоили сомонии пойтахт гузориш омода намудаанд. инҷо маҳаллаи истиқоматии навбунёдест ки давоми солҳои охир дар заминаи татбиқи нақшаи генералии шаҳри душанбе ва нақшачорабиниҳои корҳои ободониву бунёдкории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар заминаи биноҳои кӯҳнаву манзилҳои хурди истиқоматӣ бо чунин тарҳи муосир бунёд шудааст. маҷмӯаи биноҳои истиқоматӣ аз ҷониби ҷамъияти дораи масъулияти маҳдуди декоринвест дар заминаи лоиҳаҳои мушаххаси сохтмониву меъморӣ бо дастури супоришҳои беосӣ раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ қомат афрохтанд. дар ин мавзеъ илова ба махсусиятҳои дигари сохтмон партовгоҳ низ ба таври наву замонавӣ бо усули махсус дар зери замин сохта шудааст. бунёди партовгоҳ бо ин тарз агар аз як ҷониб барои идоракунии муосири ҷамъоварӣ ва интиқоли партовҳои сахти маишӣ мусоидат намояд, аз тарафи дигар барои беҳсозии муҳити зист ва тозагии ин мавзеъ заминаи хуб фароҳам намудааст. мавриди зикр аст ки дар ҳудуди ноҳияи исмоили сомонӣ дар аксари мавзеъҳое ки биноҳои нави истиқоматӣ бунёд шуданд партовгоҳҳои ҳамсон низ сохта шуданд ки як омили муҳим барои таъмини фазои мусоидаи экологӣ мебошад. ана дар ин мавзеъ бошад аз ҷониби ширкати сохтмонии ҷамъияти дораи масъулияти маҳдуди стройсентр партовгоҳи нав сохта шудааст ки он низ зеризаминӣ буда танҳо ҳангоми интиқоли партов қуттиҳои он ба воситаи дастгоҳи махсус бароварда шуда тавассути нақлиёти коммуналии партовкашонӣ ба нуқтаҳои махсус интиқол дода мешавад. ҷои таъкид аст ки ба ин масъала давоми солҳои охир дар пойтахти мамлакат таваҷҷӯҳи хоса равона гардидааст. ҳамин аст ки зимни тарҳрезии лоиҳаи сохтмони биноҳо масъалаи бунёди партовгоҳҳои замонавӣ низ баррасӣ гардида аз ҷониби ширкати сохтмонӣ он дар асоси лоиҳаи махсус ташкил карда мешавад. зеро масъалаи экология ва тозагӣ дар пойтахт зери таваҷҷӯҳи хосаи масъулин қарор дорад. дар доираи ин ташаббус ҳамзамон аз ҷониби ширкати сохтмонии ҷамъияти дораи масъулияти маҳдуди абр текстил низ дар суроғаи кӯчаи мирзо турсунзода 17 ва 19 чунин намуди партовгоҳҳои муосир барои истиқоматкунандагон сохта шудааст ки ҳоло аз он сокинон истифода мебаранд. дар заминаи бунёди биноҳои истиқоматӣ ва корҳои ободониву созандагӣ дар ҳудуди ноҳияи исмоили сомонӣ инчунин дар суроғаи кӯчаи пулодӣ 27 аз тарафи ҷамъияти дораи масъулияти маҳдуди жасмин сохтмон ва кӯчаи маҳмадалло қурбонов аз ҷониби ширкати сохтмонии ҷамъияти дораи масъулияти маҳдуди арк лоиҳа ҳам чунин иншооти коммуналӣ яъне партовгоҳҳои муосири дар зери замин ҷойгир буда сохта шудааст. мутаассифона бархи сокинон нисбати чунин иншооти коммуналӣ бемасъулиятона рафтор намуда боиси харобии он мегарданд. аз ин рӯ аз сокинони шаҳр даъват карда мешавад ки бо риояи ҳамаҷонибаи фарҳанги шаҳрнишинӣ дар пойтахт зиндагӣ намуда барои фазои беҳтари экологӣ ва тозагию зебоии ҳар як гӯшаву канори он саҳми худро гузоранд. ҳамасола чун анъана дар таътили тобистонаи хонандагони муассисаҳои таълимӣ машварати августии кормандони соҳаи маориф баргузор карда мешавад. имсол ин чорабинӣ дар ноҳияи шоҳмансур низ бо иштироки кормандони соҳаи маориф баргузор гардид. машварати августии кормандони соҳаи маорифи ноҳияи шоҳмансур дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 баргузор гардида дар он ҷиҳати рӯҳбаланд намудани маорифчиёни ноҳия як қатор омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ иштирок намуданд. бояд гуфт ки дар соли таҳсили 2024-2025 соҳаи маориф дар ноҳияи шоҳмансур то сатҳи чашмрас рушд намуда сатҳи донишомӯзии хонандагон беҳтар гардид. дар қисмати дигари чорабини масъулин ва роҳбарони муассисаҳои таълимӣ доир ба дастовардҳои соҳа дар соли хониши 2024-2025 ёдовар шуда иброз намуданд ки боиси
افتخار و سرفرازی است که در سال خوانش سپری گشته خوانندگان مؤسسه تعلیمی نوحیت در المپیاد شهری اشتراک فعالانه نمودند. اینچنین خوانندگان مؤسسه تعلیمی حدود نوحیه شاه منصور در برابر المپیادهای شهری و جمهوری در المپیادهای سطح بین‌المللی نیز شرکت نموده با کسب نتیجه‌های نظر از به وطن برگشتند. همزمان قید گردید که سال تا سال در مکتب و کودکستان‌های نوحیه شاه منصور شرایط تعلیم خوب گردیده شده است. برای دانش آموزی خوانندگان و به تعلیم و تربیت فرا گرفتن کودکان مناسبت به طور ضروری به راه مانده شده است. سمینار مشورت‌ها برای 18 فن تعلیمی گذرانده می شود. برای در سطح بلند و با صفت گذراندن این مشورت‌ها ما کوشش نمودیم که متخصصان مرکز تعلیم متدی نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، سرراست معارف شهر دوشنبه و پژوهشگاه علم‌های پداگوژی نزد وزارت معارف را دعوت نماییم. ما از 1 سپتامبر سال روان و نظام 10 ساله در مؤسسه تعلیمی میگذاریم و همین خاطر ما متخصصان را دعوت نمودیم که در بین آموزگاران، در بین دیرکتوران و معاونین آنها نسبت جهت عملی نمودن همین نظام 10 ساله با آموزگاران و دیرکتوران مدیران مؤسسه تعلیمی و معاونین آنها نصیحت‌های مفید و مفصل دهند. باعث خوشنودی است که طی سالهای اخیر با تشبث پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در نوحیه مؤسسه‌های تیپی نو بنیاد گردیده موردی برای برداری طالب علمان قرار گرفته است و این روند با صورت ادامه دارد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 نوحیه شاه منصور نیز از جمله چنین مؤسسه‌های نو بنیاد می‌باشد. برنامه سیستم اطلاعاتی اداره‌کنی ساحه معارف پایتخت که از سال 2011 این جانب فعالیت نموده شده است، هدف اساسی آن پیشنهاد امور درست مؤسسه تحصیلات مکتبی دانسته می‌شود. در جریان مشورت به اشتراکچیان وابسته به قبول خوانندگان از جمله خوانندگان صنف 1 از طریق برنامه الکترونی دانش توصیه‌های مفید داده شده. همزمان وابسته به نظام 10 ساله از جانب مسئولین سرریاست معارف شهر دوشنبه و شعبه معارف نوحیه شاه منصور برابران مؤسسه‌های تعلیمی، معاونین آنها و دیگر آموزگاران مصلحت‌های مفید پیشنهاد گردید. علاوه به خدمت‌رسانی‌های مربوط تامین کتاب در کتابخانه ملی، همزمان چهارراه علمی و عمومی نیز تشکیل کرده می‌شود. این نوبت در این مؤسسه معرفتی با ابتکار شعبه رساله‌های علمی، کنفرانسیای علمی نظریوی فکر کردن را باید آموخت دایر گردید. конференсия илми назаравии фикр карданро бояд омӯхт бахшида ба фаъолияти академик Файзулло Шарифзода дар рушди илми педагогика бо иштироки адибону олимон, рӯзноманигорону донишмандон баргузор гардид. роҳбарияти китобхонаи миллӣ зимни суханронии худ нақши мавсуфро дар таҳқиқи афкори педагогии мутафаккирони тоҷику форс шоиста арзёбӣ карда, хидматҳои шоҳини ӯро дар тарғиби афкори тарбиявии адибони тоҷик, хусусан сардафтари адабиёти классикии тоҷик Абабуллоҳи Рӯдакӣ шоиста арзёбӣ намуд. қайд кардан ба маврид аст ки зимни омӯзишу баррасии осори педагогии устод Рӯдакӣ Файзулло Шарифзода кӯшиш кардааст моҳияти ҳадафу ормонҳои ин мутафаккиро дар самти тарбияи инсон, ҷойгоҳи илму фарҳанг, тарбияи рӯзгори гузаштагон дар тарбияи маънавиёти шахсии инсон ошкор сохта, ба ин васила бузургию шаҳомат ва аҳамияти мероси ӯро барои тарбияи насли навраси тоҷик муаррифӣ намояд. воқеан масъалаи фикр кардан, масъалаи хиратгароӣ ва донишгароӣ имрӯз ва дар гузашта ҳам аз калидитарин мавзӯъҳое буданд, ки барои ҳам таълим ва ҳам тарбия бисёр муҳим буданд ва пажӯҳишоте ки устод Файзулло Шарифзода, яке аз педагогҳои маъруфи рӯзгори мо, дар ин самт анҷом доданд ва дар китобҳояш мунъакис ва мундариш шуда, маҳз ба ҳамин мавзӯъ бахшида шудааст, ки бояд талаба, хонанда, донишҷӯ, шахсият бедор бошад ва фикр кунад. ҳама чӣ аз фикр пайдо шуд. мавлоно мегӯяд, ки ҳар ки чизе ҷуст бешак ёфту, чун ба ҷаҳд андар талаб биштофту. ҳамчунин қайд гардид, ки нақши академик Файзулло Шарифзода дар рушду намӯи педагогикаи муосири тоҷик ва иҳёи анъанаҳои деринаи педагогикаи халқи тоҷик хеле серсоҳа ва густурда мебошад. маҳз бо кӯшиш ва пажӯҳишҳои асосноки ӯ таълими ҳамгиро дар синфҳои ибтидоии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда шуд. дар ин ҷо асарҳои гаронарзиши олим ба таб расиданд, ки мавриди истифодаи кормандони соҳаи маорифи кишвар қарор доранд. ба ин асос дар саҳифаҳои тарихи мактаб маориф ва педагогикаи муосири тоҷик номбурда ҳамчун асосгузори таълимии ҳамгиро дар Тоҷикистон
امتحان پذیرفته شده است. اطلاع داده شد که زیاد از 60 نفر اسپیرانت و عنوانجویا زیر راهبری او رساله‌های نامزدی و دکتری دفاع کردند. مفصول برای خدمت‌های شایان در ساحه معارف عنوان فخری کارمند شایسته تاجیکستان را مشرف گردیده است. جهت استقبال سزاوار از جشن استقلال دولتی در حدود ناحیه‌های شهر دوشنبه منتظم چورابین‌های گوناگون تشکیل و برگزار کرده می‌شود. حالا با این مناسبت در باغ‌های فرهنگی فراغتی تشکیل برنامه‌های کنسرت براه مانده شده است. با شکرگزاری از فضای وحدت و استقلال سرتاسری که محض با کوشش و تلاش‌های بی‌واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ما میسر گردید، اینچنین جهت اجرای نشانداد قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از 28 ایول سال 2025 درباره تجدید 34 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه و نقش چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور با اشتراک نمایندگان ساختارهای مربوطه و ساکنان در باغ فرهنگی فراغتی کوروش کبیر همایش فرهنگی و کنسرتی تشکیل شد. این چورابینی بخشیده به سزاوار جشن گرفتن 34 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای استراحت با فراغت ساکنان و مهمانان پایتخت سازمان داده شد که آن فراگیر برنامه فرهنگی سرشار از سرود و ترانه‌های ترنمگر وطن و وطنداری بود. گفته می شود که مقصد تهیه و پیشنهاد برنامه‌های فرهنگی با اشتراک صنعتکاران کشور، جوانان صاحب استعداد در بخش فرهنگ و هنر و جوانان ایجادکار این پیش از همه رنگین و خاطرمان سپری نمودن 34 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و در این زمینه تامین استراحت و فراغت برای ساکنان شهر می باشد. یادآور باید شد که چنین چورابینی معرفتی روزهای استراحتی در باغ‌های فرهنگی حدود ناحیه منتظم تشکیل و برگزار کرده می شود. دسته منتخب نورسان تاجیکستان تحت رهبری مارکو راجینی در مسابقه بین المللی دوستانه جام استقلالیت اندونزیا 2025 بازی سوم خود را انجام داد. نورسان ماد در دوره نهایی با تیم نورسان تا 16 ساله ازبکستان مساوی 3-3 کردند. برای منتخب نورسان تاجیکستان مسابقه در اندونزیا یکی از مرحله‌های آمادگی به جام جهان 2025 می باشد که از 3 تا 27 نوامبر در قطر برگزار می شود. کلوب فوتبال استقلال در مسابقه‌های باشگاهی آسیا که تحت سرپرستی کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار می‌شود 80 بازی انجام داده است. دیدار اولین خود را در عرصه آسیا استقلال 13 می سال 2011 در دایره مسابقات جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا با دسته جبل المکبر از فلسطین برگزار نموده بود. از آن وقت تا این دم تیم پایتخت در 4 مسابقات باشگاهی آسیا 80 رقابت را برگزار نموده است. لیگ قهرمان‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا 22 بازی، جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 42 بازی، جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا 10 بازی، لیگ قهرمان‌های 2 کنفدراسیون فوتبال آسیا 6 بازی. تماشاچیان عزیز، در همین جا میرسیم به فرجام برنامه اطلاعاتی وقت. در فرجام برایتان سلامتی و سربلندی آرزو مندیم. خیر پیروز من بمانید.